Ngulo bishop boshumayela ukuba khona kwedlozi isinyanya. Angisilo umuntu othi labantu bayidimoni hayi. Mina ngiyilo umuntu oshumayela ukuthi laba abantu uma ngabe uJesu uyidlozi nelakithi likhona. So ingabe omunye umbuzo ingabe uJesu uyithonga Luka 24 verse 36 ingabe uJesu uyithongo na ngisho sifundile ukuthi ithongo yidlozi thongo yidlozi into eyi1 so kunabantu ke abashumayela ukuthi uJesu uyidlozi Abraham uyidlozi Isaac uyidlozi sifuna ukwazi ukuthi yena uJesu uyilo na idlozi njengoba abanye bafundisa ukuthi uJesu uyidlozi. Bhekani izandla zami Luka 24 verse 36 Besakhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini 37 Kepha bashawa luvalo besaba bethi bebona ithongo 38 Wayesethi kubo nikhathazekelani na kuvelelani imizindlo enhlizweni zenu na 39 Bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo ngiphatheni nibone ukuba ithongo alinanyama namathambo njengokuba mina ningibona nginakho. So bafundi bakaJesu babona uJesu esevukile kwabafileyo yithi bacabanga ukuthi ithongo igama lesizulu lithi bacabanga ukuthi uyini babona ithongo uJesu wathi hey angisilona ithongo yimi impela bonani nazi izandla zami nami babona namanxeba ngempela kuye lo Jesu wathi ithongo alinawo ini amathambo usho ithongo liwumoya so uJesu uthena akasilona ini ithongo or akasilona idlozi because igama elithi ithongo lisho ini idlozi so uJesu akasilona idlozi. Now if umuntu efundisa ukuthi uJesu uyidlozi then naye ingakakholwa emadlozini then lo muntu loyo noma ngabe umfundisi noma ngabe umprofeti uma efundisa ukuthi uJesu uyidlozi kusuke kuamanga avela kuphi esikhogweni ngoba uJesu yena uthi yena uqoba kasilona ithongo noma idlozi so uJesu akasilona idlozi noma ithongo ngoka Luka 24 verse 36 ukuya ku40 akasilona idlozi uJesu futhi akwenzeki ukuthi inceka uNkulunkulu uma beyumprofeti besiphenduke iba idlozi uNkulunkulu nje umuntu wakhe osewandlula emhlabeni akaphenduki abe yini idlozi engene abantu abaphilayo so uJesu akasilona idlozi so uma ngabe mhlambe umfundisi or umprofeti okhona okufundisa ukuthi uJesu uyidlozi lo mfundisi kumele wazi ukuthi uqamba amanga nje ngoba uJesu uyazikhulumela yena ukuthi yena akasilona idlozi noma ithongo. Now asibheke ukuhlabe